You know, it's just them. Dikocok-kocok dulu. Kedondong asam boy. Saya tak pernah minum kedondong. Ini pesan. Okey tu tau. Dia rasa macam apple asam boy tapi ada pahit sikit. Ada. Kalau tak ada asam boy dia takut orang. Tapi dia rasa macam apple. Sekarang ni soalannya mana nak dapat kedondong ni?